hanze y'igihugu cyacu ari cyo rero yafashije cyane mu kumenyekanisha u Rwanda. Ngaba 11 umutoza Darko Novic yahisemo kubanzamo kuri uriya wa gatandatu. Twari twabagarutseho mu kiganiro cyo kuwa gatandatu list iri bubanzemo ko nta gihindutse iraza ko bari iyi ngiyi kandi ko byagenze niko byagenze uretse ko APR yarabanje kutujijishika tubwira ko Tadio Ruwanga araza gukina ariko iza kubikosora mu minota ya nyuma batubwira ko harabanzamo Ramadan. Mu kiganiro cyacu cya Samude twari twavuze ko bisa wenda nkaho harimo continuité y'abari bamaze iminsi bakina muri Sekafa ariko I don't know niba ari bo beza bafite muri groupe biri mu byo umuntu azamubaza wenda tumaze kureba umukino azakina na Polisi cyangwa mu gutegura umukino wa Polisi. Ngiye ku giti cyane nifuza kubaza Darko Novic hari abakinnyi APR izanye bashyashya kuranforsa groupe sinzi wenda impamvu twa stickinga ku batambuko basanzwe bahari cyane none se abari ibeshya APR kubw'umutoza mu bakinnyi yazanye kuko cyo kintu abantu batangiye kukibazaho. Haba harimo kwibeshya ku bakinnyi APR yazanye ese haba harimo kuba yarashatse kwireserva kubera ko yanga ko bamubona ku mukino yarimo gukina na Simba ese aba arimo gutekereza gutyo ko iminsi iri kwihuta ko ari umukino umwe usigayemo officiel wow so far sinavuga ngo na officiel ko ari umukino umwe usigaye gukina n'ikipe ya Polisi mu yo tuzi apirigize mu kanya i Kigali yego nibwo igeze mu Rwanda mu masaha 5 n'iminota yaba atari kwihenda katazabona umwanya wo kubashyiramo ngo bamenyerane na bagenzi babo. So wenda ni byinshi umuntu yakwibaza none adafite ibisubizo numva ko wenda mu mukino muri press conference itegura match ya Polisi tuzamubaza ariko uko twatekerezaga natekerezaga ko nka Rampte yajyamo ikaba continuity nanabonye deze mu mitagiyemo cyane nakira neza kuruta uko bakinaga ngaho jari ikibazo uri mwibaza nibazo byiza ku mu sportif pertinent ariko nanone ushobora kubikora ubusesenguzi juste busanzwe jari ushobora kubikora ubusesenguzi busanzwe wenda abantu bakagira ikintu bakuyemo Darko Novic n'umukino we wa karindwi yari kuri bande touche uhereye kuri Polisi Polisi plus imikino 5 ya Sekafa plus n'uyunguye kinirindwi imikino 7 kuva guhera kuri Polisi liste ye ibanza irimo iragaruka ku rugero rwa 95% liste yibanza ni imikino 7 akinye Darko Novic atsinzemo ibitego 5 ariko atsinzwemo ibitego 4 mu mikino 7 nanone ugiye kureba kuri Darko Novic muri iyo mikino 7 remplacement uhereye kuri Sekafa nayo yakinye myinshi Jarike ni remplacement zibona zisa post por post no zisa zisa na question par poste zisa donc ni mitiragiye gutangira mboma ari buvemo asimburwe na Mamadou ni nzotanga fisi ari bujye mu byanga bikonda simbura umuntu w'iburyo rimwe na rimwe ukabona uyuswane nawe araje gusimbura ikintu wakwibaza Jarike arimo yibaza n'ikibazo gikomeye cyane eske APR yinjijemo abanyamahanga 8 bashya muri abanyanga 8 ngira ngo Jarike ukunda gutinda kuri profile zabo kandi zigaragara ko ari profile nziza zikomeye zaho zari zivuye kugira ngo yo equipe iranforce muri ubwo buryo nuko quand même abo wari ufite hari icyo ubona abo ngabo bashyashya babongeraho sinari ndi kumvikana kuko biragaragara borohereje nkunganishe ku cyo uri gusobanura neza. Merci. APR yarabanjira icara iravuga ngo dutwaye igikombe cya championnat tudatsinzwe bisobanuye ko equipe yacu ntabwo ari mbi hari ibyo dufite byo kubakiraho sibyo Sidik yes baravuga bati nihe dufite imbaraga nkeya kuko ubwo niho hasaba imbaraga cyane mu kuranforsa ariko none ku rundi ruhande n'ibikipe twaye igikombe cya championnat itsinzwe ibitego ngira ngo 18 mu mikino 30 hari sinye yuko côté défensif ari nziza irwana n'intambara yo kongerera amasezerano abeza yari ifite ko yabyumvaga no guha icyizere kapiteni wabo malgré ko twari tugufite na Christian tubona ko ari we muzima ibyaye bisobanuka hakiri kare abazamu bacu n'ubwashatse gucamo akarugo ko atari ko ntago twaza n'undi wo gupusa wenda uyu muzamu
ariko departema yabo yo mu izamu iza kurangira isitikinze ku muzamu wayo ya kabiri ibyabo birangira hakiri kare ariko ni ekipe yatsindaga ibitego bikeya muri shampiyona mu mwaka ushize y'imikino n'ikimenyimenyi n'izo statisitike nazo zirahari amakuru na mbere y'uko Amerika itangira amakuru yaje avuga ngo APR izashyira imbaraga cyane ku isoko ry'aba rutayizamu n'abakinnyi offensive no muri abo 8 baje ngira ngo usibye Swane na Dauda wenda abandi basigaye ni bose ni abakinnyi bari offensive batandatu rero Sidike none nabiteye impungenge kuba APR yinjiye mu cyumweru cy'amarushanwa mu mikino 7 ishe nk'uko bigarutse imaze gukina tutabona abo bakinnyi bashyashya bakina ese oya unatsinze n'igero cy'ibitego ari bike ibitego bitanu iyo mikino oya birasigura nyine twakomeze muri ya konti iyo mikino 7 ni bwoko ki imikino 7 nta nubwo arimo igitego kuri buri mukino iyo mikino 7 ni bwoko ki iyo mikino 7 jewe nobisigura mfatiye kuri match ko narayirebye ivyo she yavuze no kuri 100%. Je kintu gitangwe kuntera impungenge kuri umutoza sinzi nkuko bavyibagije yuko yasanze abakinyi baguzwa ari babi ariko ku bwanje ntabwo ari babi maze kubona iminota baronka nta nubwo tuvuze ngo kuko ntarabivuga wenda ngavuge ngo ababaye no yutabakinisha nuko ubona yuko hari abari imbere yabo niko bimeze muri coaching namba atabakinisha kandi ari mu match nuko abafise afise ico babasumvye ariko aho je mfise impungenge ku mutoza Shehe yabivuze neza misi yose muri remplacement akuramwo umuntu yakuramwo muzungu akinjiza Nzotanga ubu yakuyemwo Lamine Ba yari yasubiye kwa muzungu yinjiza Nzotanga Lamine Ba nabwo yamukinije muri profile byaranamugoye twayibonye ico cyambere cyaramugoye turabona akuramwo Gilbert Hazande Godwin Swane yaje asubiriye nde Yunus Swane yinjiramo hagati kuramo Ramazani azana Lampe amaze kuzana harimo Nzotanga sivyo no mu defenseur harimo Gilbert no mu defenseur harimo Clement no mu defenseur harimo Yunus no mu defenseur harimo Claude no mu defenseur harimo Swane no mu defenseur urumva afise abantu bashika bari defensif bashika barindwi muri club kuko haje na Tade wasimbuye Dauda kandi ivyo byose ariko arabikora amaze kwankesa umuntu akibaza ashaka ntatsindwe kandi yatsinzwe reka je nibaza ibibazo rindira gato insoze hanyuma ikindi nabonye nuko nkuko twibaza ko abakinyi bashasha Rampte yinjiye mu kibuga je narabonye changement iri positif kuko meme no kuri finale kuko n'umukinyi na finale n'umutanza assiste yayo n'umukinyi yinjiye ni nayo nabonye mu bar offensive hose wa derange defense ya Simba n'umukinyi amaze kwinjira wabona ko umupira afata awufata agenda imbere adasubira inyuma yego afata umupira akabloka neza passe nziza kideplace bakagenda kwataka haje wa mu Nigeria yaciye ku ruhande rw'ibumoso Godwin mu minota 5 bari bamaze kumukora ko amakosa 3 ari mu carton jaune zibi nawe ari n'uburyo yaremye nawe ugatera muri nawe Godwin mwiza ahubwo iburyo kushari ibumoso Gilbert yavuyemwo umuntu atazi ko yari no mu kibuga ico bisigura sinzi ko mu cyumba kuri ngewe birumvikana turi kubyumva kuri ngewe Gilbert yabaye match Gilbert ntanabonye no mu mikino 5 ya Sekafa yego aho turi na assist nta gitego aho turi kumwe imikino 5 aho turi kumwe ndiko nderekana ukuntu abakinyi basimbura ku bwanje ari beza gusumba abanza mu kibuga ku bwanje kuko nabonye yuko namba ari ubwoba namba ari tactique match ya Simba nta yaba Claude yaba Gilbert nta numwe yigeze ashika no kuri ligne mediane kuko baradefanda ariko abaratero muri kino gihe ikibikwereka Gilbert yagaragaye akora ikosa ikibikwereka uburyo APR nyine muri iyo minota nabo uvuga wenda wo wabonaga icyo she yavuga nicyo nanjye kuvuga Gilbert twamubonye akora hafi gukora penalty kuri uyu mu winga w'ikipe ya Simba Silva de Reparation ryari ikosa yesa nasabira namwe n'imbabazi umusifuzi amuhana carton jaune ikosa mu defenseur she si mu defenseur nikosa riri bete naga ari mu defenseur yisanze muri la situation akuriyere so aho hano deze mujye muri gusobanura Sidiko na zadufasha muri kino kimwe tuzashaka umwana n'inyo kintu tukigarukeho ari ushobora kuba ari no kwihenda kuri uyu mutoza
hari n'uburyo nabonye hano abatoza bacu sometimes batwarwa n'icyo kintu na pressure. Ibi ni ibitabara, this is a pre-season game. harya Simba niyo ya nyuma buretse gato ndagukira amakano gato Simba Desire APR wari umukino wa nyuma muyo tuzi ifite wa gishuti bivuga ngo byashobokaga ko yakoresha abanyamahanga bayo bose nta muntu yibwira ngo kucyo shizemo abanyamahanga 10 muri weekend Ferwafa tunabasabe Escom nibinakunda iterane vuba ni mu tranche bive mu bintu by'icyuka mu Rwanda hazajya habanzamo abanyamahanga bangahe kuri liste zajyajyamo bangahe kuko muri weekend kuri match ya Super Cup nukuvuga ngo igitegeko riraza kuba appliqué n'umwe mukino officiel wagira ngo ngo baratinza barimo baratinza koneje ubundi Escom yarateranye ariko mu byo yateranye kingi ntabwo kigeze kiganirwaho murimo muratinza iki cyemezo mu gihe amakipe abanyamuryango wanyu mubibona uko baguze nukuvuga ngo APR ishobora kwikanga sofa turagenda ku itegeko rihari kuko nirahinduka APR yemerewe mu kibuga nyamahanga 6 ku mukino wose kimwe na polisi yaraguze 8 usanga abandi 4 ubu presque APR ikaba ifite abanyamahanga 12 ni ba APR ifite nuko ngo muri weekend yemerewe gukoresha 6 umukino wose icyo rero Darkonovic urihemukira kuba utagerageza abo baje nkuko she yabivuze kuri uyu musenegare unabashyiremo tunabarebe tuvuge ngo ese barashoboye cyane bashoboye ari cyo Jarike ndagukomplete kano gatoya nabonye mu kibuga hari interview twakoresheje sindi kuri 5 cyangwa 6 avuga ati sindabona umwanya wo guha abakinyi banje bose ngo ndababone ariko ageze kuri match ya 7 nkuko she yabivuze ngo muzamu sindamuonera umwanya zamu wa kabiri et pourtant Simba yakinishije abazamu 3 muri match imwe uravyumva nirashe Simba yakinishije abazamu 3 Simba yaramparashije equipe niba ntihenze nka yose reka nkoreze gusubiza aho ariko utavunika technique hari n'ibishobora kwibaza wenda nko kubatoza ushobora kwibaza mu buryo technique ukavuga uti groupe hasanze na groupe yinjiye ntago baraba au même pied d'égalité physiquement ushobora bigarukaho cyane ko wabyibaza ariko Jarike hari ikintu none questionable kuri yo management niba ntibeshye uhereye nko ku mukino wa police Darkonovic yaramaze ibyumweru 2 akoresha entraînement imyitozo ubwo nubigiye gishize a partir y'icyo gihe kugeza kakanya afite equipe 2 muri abo bakinyi 8 bamaze kwinjira basanga bari basanzwe abakinyi 8 ufite igihe gitoya ni Laminba sibyo ariko ni Laminba waje avuye muri equipe nationale yitegura olympique siko meze ni Laminba utavuga ko ari kure cyane muri au niveau physique kandi deja amaze kugera hafi ibyumweru 2 ni kimenyimenyi yabanjemo amaze kubigena ibyumweru 2 au niveau physique nuko iyo mpamvu urakoze kuri ako kantu uvuze kuko amugane muri no minsi waruyibaye hafi urabikurikiye urakoze kuri icyo kintu uvuze uwari ufite ikibazo physiquement twagatwe gutekereza wa joininze groupe nyuma yego bigaragaye ko nta kibazo kidahari kuko yabanje mu mukino ubwo rero iyo mpamvu yo gushaka ngo abakingo ntibaramenyera tuyikureho ntazongera umutoza amaze ukwezi n'abakinyi uvuga ngo ntibaramenyerana gute série sur le gâteau APR yagize amahirwe akomeye muri abo bakinyi 8 binjiye nta wigize yinjira na blessure imvune kuko bijya bibaho muri football nta nubwo abo bashyashya bari kuza ariko bagura yabakoreye test medical nta nuragira ikibazo cy'imvune we ngo yakoze imyitozo ngo yagize ikibazo cy'imvune wakigize yaragarutse tout le monde est prêt Yunus Nshimiyimana Yunus nta n'imvune yagize komtere ngo nakabazo kuna kugira ku rutugu match ya nyuma ariko ngiye tuganira ku match ya nyuma ati nta kibazo bwaranakeye nyine uwakagize yaragarutse no twavuga nyuma y'imisi yahise ajya mu myitozo yego afite ntawe yabura bose bari bahari hari kiri kintu ushobora kwibaza techniquement ko hari ibitabara wa mugani wa Jarike umutoza wambwira gutukunu yagira ambarado shwa kandi kari kitabara atinya kurambura ugerageje na adversaire nawe wari afite kuri uwo munsi ndayitanga iki ambarado shwa yani kubura amahitamo wambwira gute ko yabuzamo amahitamo kandi ari imikino de competition en même temps de pré-saison ahubwo amahitamo yagombye kuba menshi kugira ngo abaci kureba koko ikipe kuko ni naho byemerewe gusa kuko objectif principal kuri grande équipe objectif yihari nuko abakinyi ubashira en competition ariko uvuze ko akanya Darkonovic abakinyi be en interne atarabashira en competition
aho ngaho ntabwo Cyumweru wabibeshye cya kuko nyuma. hari ikintu nshaka kubasaba nanjye aravye nabi So, icyo bazotaka gihe ari rero- n'abazotakaza icyo gihe rero confiance ugiye kwitera iki none Sidiki. à la fin du compte contre police contre iyi kipe ya Azam. Azam uraza kugira ibibazo bibiri biremereye one uraza kugira headache mu mahitamo ya 11 kuko ndi kukwereka ko Jarike yibajije ese aba bakinnyi 11 arimo arashyiramo nibo beza kuko 11 babanje kuri Simba 8 bahoze muri kipe ya APRFC muri 11 babanje 8 bari barimo So, bibaza gutya gusa kuri match ya polisi uraza kwihangayisha gushyiramo 8 kuko concurrence ntabwo wayiteguye concurrence muri iyi mikino 7 ishize de nanone iyo equipe nanone iraza kugira mayonnaise ntabwo iri bufate kuri adversaire w'ibibara direct uri muri ubu hangayisha ibibara bigiye gutangira ireta kuko aratinze gutrancha byaba byiza ko yihuta hari ikintu mwetse gato iminota ndabona iri kutugenda nanjye mbasaba umwanya tugomba no guca hano kwemeranyaho ngiye ku giti cyanjye uko mbibona turi no ku murongo umwe. duhagarike gushakira impamvu aba bantu igihe bo ubwabo batazitangaje nk'ibibazo turimo twibaza tuti ibyo uri gusobanura ibyo Desire ari kuvuga ni fagiti tudashobora kugira icyo duhinduraho niba imikino tugeze ku munsi wa nyuma umukino wa nyuma w'imyitozo utwereka yuko mu bakinnyi baje bashyashya bose 10 na bangahe apira guza abakinnyi bashyashya bangahe 8 umunani ni abanyamahanga abo ngabo Gilbert ntabwo ari mushya se Fred Wese ntabwo ari mushya shyiremo bose bamuzungu ntabwo ari bashya Barsene si bashyashya niba mu bakinnyi bose APR yazanye nka Ramfort ngira Ramfort si ikipe ikomeye kurushaho utwereka ko ukigize ku mukino wa nyuma batatu bonyine ari bashobora kuba babona umwanya ubanzamo abandi batabanzamo nta batatu ni babanje ukuvuga ngo ni message uri gutanga yo kuvuga ngo abaje si beza wowe coach ni uri gutanga rero hari ikintu nshaka kubasaba tureke gushakira impamvu aba bantu cyane cyane nko kuri APR baba bashyizwe muri condition nziza zose zishoboka ibaye ino kipe iri gutsinda Sidiki yatanditse Simba 2-0 ibyo bibazo byagabanuka biragaragara ko ekipe nziza ni iyi ngiyi ariko Sekafa ustikinze ku bakinnyi basanzwe ukoze amaramparasoma kuko uri oburije watsinzwe tubonye yuko mu minota ya nyuma nibwo batanze umusaruro urumva uragenda n'undi mukino wa gishuti wongeye usubijemo za kipe zawe aho rero ku rundi ruhande kambabwiza ukuri kuri ho nivo uraderivaringa iyo utaderivaringa abantu barabikritika nabyo ubona kunze ibikipe rero kuri Darkonovic ndabona ngiye gihe kitangiye kumubana gito kandi yari yagize chance ntabwo nahita mvuga ngo ni Froje mushya biratandukanye ariko igihe gitangiye kukubana gitoya kandi wari wagize chance yo kubona imyiteguro myiza niba ari Yusufani amaze ukwezi kurenga mu Rwanda akaba atarabasha kwinjira muri defense bivuga ko si mwiza paraporo yabo yasa mu bakinyi bashya umuntu hawe iminota ihagije ni Dawuda wenyine nuko ngo niba Dawuda yaraje akaba amaze kwerekana ko guhera ku mukino wa gatatu muri APR ari titireri muri iyo mikino 7 ishari kubara imikino itambutse yose ni titireri bivuga ngo Dawuda ni mwiza ntiyazera rimwe na Rampte Rampte nta kintu ubwo bivuga yuko wowe kubwaye ko urabona yuko Ramadan na Ruboneka baramurusha ubwo niko bibona kuko niba uri gukinisha niba Mamadusi umaze rero igihe kitari munsi y'ibyumweru 3 mu Rwanda 4 nk'ikipe ya APR ataragira hasunika Victor Mbawoma nukuvuga ngo iyaje ari Ramfort ya squad ariko si Ramfort muri equipe ya mbere ni nimero 2 niyo message iri gutanga birongeye nanone ku rundi ruhande mu mikino 7 yose itandukanye niba umuzamu Ishimwe Pierre adashobora kubona umunota numwe mu mikino 7 ese coach bivuze ngo ibyo wese match yawe ibanza yazamu aramutse agize ikibazo Pave ese match ya Police aramutse agize ikibazo Pave uyu mukingo ukaba utihaye n'umunota wo kumutegura byagenda gute